Dobar dan ljudi, evo uskoro idem iz Japana i mislim da je došlo vrijeme da vam konačno predočim njihove super školjke. Jel vas zanima? Evo da vam pokažem, znači dobro, ima ove senzor gumbiće i ovaj veliki desni gumbić i ovaj lijepo što otkriva da li sjedite na WC-u ili ne. Ono što je najluđe, što ovdje imate ploču. Kad smo došli u Japan, uopće nismo skužili čemu to služi, niti u Koreji, jer smo prije toga bili u Koreji. Mislili smo to nešto na WC-u, ali ne. Ne. Znači, kao što vidite, ovo gore označava koliko jako želite da pustite vodu. Obično Japanci koriste ovu znači ove tri gumba koriste ovu eko tehnologiju zato što oni sve štede. Kao što vidite, ovdje su jednoslojni papiri, jadni, bjedni, zato što oni očekuju ako vaša guzica već dobro obrisana, da vam neće treba dvoslojni ili troslojni, oni se ne vole kočiti, a mi ipak volimo. Mi ćemo za početak, pošto vidimo tu neke male kapljice, počistiti to sa eko gumbom. Evo, eko gumb vam je sasvim dovoljno, čak i da ste se malo posrali i bili bezobrazni. Sad da vam pokažem ovo gore. Čak ako ste se malo posrali, da se to očisti. A ovo to vam služi da si malo kosicu ovako složite, barem sam ja to tako pretpostavio, i da si malo poslije WC-a operete ruku. Tu vam je i ručnikić koji vam stoji, pa si možete to malo na kraju. Vi se sigurno pitate zašto ja ne koristim i desnu ruku, zato što je nemam, ali ne da ju fizički nemam, nego držim kameru u ruci, neko mora držati kameru. Sad vas sigurno zanimaju ovi sljedeći gumbi. Ovako, sad ću vam to lijepo gledati. Izgleda da sam se malo previše nagnuo na školjku, pa evo školjka već samo nešto tu kao za čistiti se, ne smijete previše dirati školjku dok se to čisti. Znači, ovaj prvi gumb, on vam služi stop, zaustavlja sve funkcije. Drugi gumb je gumb za čišćenje guzice. Treći gumb je isto gumb za čišćenje guzice, ali malo slabije, malo više, malo onako vas prska ovo ono. Treći gumb je najslabiji gumb. Znate zašto je najslabiji? Zato što je to za čišćenje onih ženskih organčića. Mi ćemo za test probati njega stisnuti, da se sad jako ne zašpricamo. Morat ćemo brzo stisnuti tipku stop jer će sve početi špricati. Znači stisnemo broj 3, dobro broj ovaj, nećemo najjače, srednje, nego će ovako. Ajde vidimo kako se to žene čiste. Nadam se da to neće jako šmognut. Poludjeve. Aha, da, zaboravili smo. Imamo aktiviranu zaštitu. Japanci imaju aktiviranu zaštitu, tako da se neće dogoditi da se to radi dok neko ne sjedi na WC-u. Aha, vidite kako su pametni ljudi. Čovjek bi pocijenio Japanca, ali on je napravio mjeru da ne dođe do poplave. Zanima vas sigurno dalje. Jel vas zanima? Mene ne bi zanimalo na vašem mjestu, ali ako kupujete japanski WC ili odlučite otići u Japan, zanimljivo je za znati. Znate, ova mlaznica se koji put zna i ta mlaznica koja guzicu nekad se zna i malo zaprljati. Onda stiskate ovaj tu gumbić. Da, dok recimo, ako vam mlaz preslabo ide ili prejako, malo si ga tu pojačate. Ovaj sljedeći gumb, birate si položaj. Ako recimo vam krivo ide, recimo vama se čisti, vi ste muškarac, vama se čisti pimpek,
a vi bi htjeli da guzicu si čistiti, onda si malo ipak to podesite, vidite kak je to pametna tehnologija. A ako vam smrdi WC, evo nama, nije smrdi WC, to je nekako dobro smišljeno. Drugčije se pušta voda, ne znam, evo još ću jedan pokazati kako se pušta voda. Vidite nekako to ide unutra, ovak nekak i samo odjednom. A ne, to je kod jačih mlađa, onda samo onak kupi odjednom. To je super, ne? Ako imate neugodne mirise, stisnite si ovo, ljudi, nakon toga više neugodnih mirisa, pa skoro pa i nema. Sljedeći ovaj mali gumbić vam pokazuje ako nema baterije, će vam pokazati znači da nema baterije. A ako želite ručno čistiti mlaznicu, vidite uopće kako mlaznica izgleda, onda stisnete ovaj tu gumbić. Pa evo se što izgleda mlaznica kako ovo. Ajde mlaznica, evo to je to. Sad uzmete krpu, četku, ili možete koristiti i obično četkicu za zube i lijepo to očistite. I kad ste gotovi, stisnete, barem sam jasničko stopku bok, vidimo se kasnije. Na ovom sljedećem možete si podešavati temperaturu WC-a. Da, vjerovali ne ljudi moji, ovo se grije. Ako želite da vam guzica bude topla, a mi nekad želimo, tu si možete staviti, ja hoću da bude jako topla, malo topla, srednje topla. Zapravo top. Dok ova sljedeća tipka je topla voda, znači da hoćete toplu vodu, hoću da bude srednje topla, znači i hoću da mi jako grije, i hoću da mi malo grije, ne volim da mi se baš jako grije guzica. A tu desno si birate štednju energije, dok je možda ova druga tipka najbolja, stisnite se lijepo automatsku štednju energije i te gluposti su nekakve provjere postavke i neke gluposti, koliko je to što je jako namješteno ovo zadnje, to nećemo više niti dirati. Ono što je zanimljivo je ovi tu gumbi. Ti gumbi su zapravo indikatori. Prvo, da ovo uopće radi, zato što ovaj tip školjke, evo vidite, čim sam ja stavio ruku, on je već skužio da sam ja sjeo, već grije i automatski je upaljeno, znači jer mora biti u struji ovo čudo i ovo štitić označava da nas štiti WC školjka od neprijatelja. Ako vam mama, tata, prijatelj uletava unutra, ona će se boriti za vas. Ne, šalim se. Štit znači sigurnosni način rada. Kad nema korisnika, kad ste vi negdje u kupnji, da vam ne iscuri voda ili da vam se ne zagrijava previše ili tako nešto, sa ovim listom si aktivirate ekosustav rada, štednja energije i te gluposti. A ova kapljica je zanimljiva. To vam je funkcija automatskog navlaživanja WC školjke prije upotrebe kako bi se smanjilo ljepljenje nečistoća ovdje dole. Da, kužite sad. Jeste skužili? Zvijezdica vam, mislim kada je to nekakva zvijezdica. Ona aktivira automatsko čišćenje ili sterilizaciju mlaznice, bla bla bla. A ako si hoćete malo oprati školjku, onda stisnete ovaj zadnji gumb ako vam je, nema tu sad onih četkica ko što imate, dobijete normalne WC-ima, nego si lijepo stisnete ovaj gumbić i sve si lijepo. Možete si zapravo tako puštati vodu, ali to vam niko neće reći. Vidite, tu si možete odmah opet malo staviti na glavicu, ovako malo zalizat kosicu ako ste neki lažni hipsterovac i to vam je zapravo to, ljudi. Japanci su pametni, evo dok se meni recimo više sviđalo u Koreji, vjerojatno tu ima isto takvih modela, što vam lijepo može ići ovako lijevo desno, ta mlaznica, i ne samo da si možete guzići, nego si možete staviti glavu, onda ovako
po cijeloj glavi vam ide mlaz vode. I evo, niš, bilo mi je drago dati vam uputstvo zadnji dan. Ili predzadnji dan što sam ja u Japanu. Tako da evo, ako ćete vi posjetiti koji put Japan, nemojte zaboraviti. Ovo su vam vrlo bitne stvari, to nije zajebancija. Nećete znati pustiti vodu prvi dan. Nećete znati ništa. Vi ćete biti ko siromasi tamo. Gledat ćete ove japanske znakove oko ovo ono. Ko da ste vidjeli Isusa Boga, ali trebalo je samo poslušati moj super video i sve ćete znati. Doćete u Japan spremni. Moćni. Puni samopouzdanja. I posrećete se ko čovjek.